Yeah.
Akwasidae. Yeah.
so atena se gyina na chi die ne be nyu ya na ba sisi enko wai
Wasaji fogu nyagwasio krasantina biet na singen. Wasaji fogu nyagwasio krasantina biet na singen. Kwatakwani tinasie grobiaine tina singen. Kwatakwani tinasie grobiaine tina singen. Mema grobia irifiangu mani kotakungen. Mema grobia irifiangu mani kotakungen. Asante chantro chmo champoni fungen. Asante chantro chmo champoni fungen. Asante sesiebo smentite. Asante sesiebo smentite. Grobia santina biet na singen. Grobia santina biet na singen. Osechiriche mi modinya visio. Osechiriche mi modinya visio. Why ne benya sejuso supanyini akaba kuma sika pobane won. Why ne benya sejuso supanyini akaba kuma sika pobane won. O binya se bianko baby. O binya se bianko baby. Amenu atedi feba de mrefe tina singen. Amenu atedi feba de mrefe tina singen. Chewani tofu moje nungen. Chewani tofu moje nungen. Adafu dadi ojumo champoni fungen. Adafu dadi ojumo champoni fungen. O so ni groyo smentite. O so ni groyo smentite. Eja kweja na dia se dungen. Eja kweja na dia se dungen. Ekusi bi ekumro ojumo champoni fungen. Ekusi bi ekumro ojumo champoni fungen. Eja kwa frise frampno dem fe wisi. Eja kwa frise frampo dem fe wisi. Ose tutu mi modinya visio. Ose tutu mi modinya visio. Opensuo na odi nkabo mpuntu oni nkoso ba Ghana ni asantima mu. Opensuo na odi mpuntu nkoso ba asantima ni Ghana mamu. Obi nya se bianko baby. Obi nya se bianko baby. Brago bakana ne frampo dem fe wisi. Brago bakana ne frampo dem fe wisi. Mi ma jabindu ada ko yadungen. Mi ma jabindu ada ko yadungen. Yadum ne dia ku ba jeje tato jumo chambo ni fungen. Yadum ne dia ku ba jeje tato jumo chambo ni fungen. O to sika sama ne jeja kungen. O to sika sama ne jeja kungen. Jaku ya baba ko jun frewo. Jaku ya baba ko jun frewo. Oyina frewe frampo dem rifa o. Oyina frewe frampo dem rifa o. O bogu ami modi nya wisio. O bogu ami modi nya wisio. Why ne benya se ja cho bogu panyi ne che ikwa mane won. Why ne benya se ja cho bogu panyi ne che ikwa ba no. O binya se bianko baby. O binya se bianko baby. Asini ejambi boy ni chumo chambo ni fungen. Asini ejambi boy ni chumo chambo ni fungen. Oyin me che ikwa bo smentite. Oyin me che ikwa bo smentite. Bo bien tra kwesi pepe ngen. Bo bien tra kwesi pepe ngen. Ento di me chambo chumo chambo ni fungen. Ento di me chambo chumo chambo ni fungen. Bo bien kase bin bo smentite. Bo bien kase bin bo smentite. Bo bien na dwe tina singen. Bo bien na dwe tina singen. O so chambe de mrefe tina singen. O so chambe de mrefe tina singen. Champion fiafro. O so entribo chumo chambo ni fungen. Champion fiafro. O so entribo chumo chambo ni fungen. Onu fe men gbebu sa fra men gbebu ngen. Onu fe men gbebu sa fra men gbebu ngen. O so fe du se chama yo kuma jebo chumo chambo ni fungen. O so fe du se chama kuma jebo chumo chambo ni fungen. O so fo so obo smentite. O so fro bo so obo smentite. O so fu na dwe tina singen. O so fu na dwe tina singen. Erado kro ni pa be good fatabro for St. George fatan ibingen. Erado kro ni pa be good fatabro for St. George fatan ibingen. O grube da to brabo jumo chambo ni fungen. O grube da to brabo jumo chambo ni fungen. O gwan titi bin pon bo smentite. O gwan titi bin pon bo smentite. O gru kaka na dwe tina singen. O gru kaka na dwe tina singen. Wa she framp no dem rifa o. Wa she frampo dem rifa o. O babu na di fodi me chamfo tete janku da bungen. O babu na di fodi me janku tete janku na bungen. O fosu bi mani abu na bungen. O fosu bi mani abu na bungen. Wa kwa ni to mo fa fru bungen. O kwa ni to mo fa fru bungen. Wa chiri kwa tane ko si frim bungen. Wa chiri kwa tane ko si frim bungen. Era da chiri mo fo bi te jojo bra se krabo tungen. Ara dia chiri fo bi te jojo bra se krabo tungen. Ara tpen go go fa nsan so coach mo chambo ni fungen. Ara tpen fo fa na so kwa coach mo chambo ni fungen. O to sika sama na ejija kungen. O to sika sama na ejija kungen. Eja ku ya ba ban ko jun frawo. Eja ku ya ba ban ko jun frawo. Osaji fo framp no dem rifa o. Osaji fo frampo dem rifa o. O kuro ni mnebia. O kuro ni mnebia. Edo jabon jumo chambo ni fungen. Edo jabon ni jumo chambo ni fungen. O jabin sai na ejija kungen. O jabin sai na ejija kungen. Emra chi penyi si bo se akwamu akwaji man pon friend na no smenti awisi e. Emra chi penyi si bo se akwamu akwaji man pon friend na no smenti awisi e. Okola ke celebrate ni mo jumo chambo ni fungen. Okola ke celebrate ni mo jumo chambo ni fungen. O friend na ke sre na no smenti ten. O friend na ke sre na no smenti ten. Jabra ke na no smenti awisi e. O jabra
Obian Casina knows my detail. Asia kwa. Aso kwa. Say to tesa jumne frawe. Say to tesa jumne frawe. On kasa chireba mafo. On kasa chireba mafo. Apata ko chire kwa je kwa bonebo. Apata ko chi kwa je kwa bonebo. Yamfan ko dia brani bono se. Yamfan ko dia brani bono se. Twatmo twado fota. Twatmo twado fota. Ya prima kuma suna kwa makwa be dia wisi. Ya prima kwa suna kwa makwa be dia wisi. Okay se dem makasi ye dem letifi. Okay se dia mo akese dia ye ni adem letifi. Oh se fan chem na fa kwa yen. Oh se fan chem na fa kwa yen. Oh fo chem yan ni be kunu akwa mo wisi so nye tran kwanse. Oh fo chem yan ni be kunu akwa mo wisi so nye tran kwanse. Obiri kwa ni ebokote ni sangungen. Obi kwa ye mongote ni sangungen. Me kwa cham tini pobiasmanyini. Pobiasmanyini so tim so am cham so. Me kwa cham tini pobiasmanyini. Pobiasmanyini so tim so am cham so. Kwa ra chira makoi. Kwa ra chama ba empatachu mi su bi akro no. Empatachu mo se me so tim so am cham so. Kwa ra chama koi. Kwa ra chama ba empatachu mi su bi akro no. But what if you been pebbles on to me so much? I'm so. And so going to Janfiamia, bro, for any Janfiamia, ye be my friend, why ya dear you are double trouble number fracon. I just want him so much. I'm so. And so going to Janfiamia, bro, for any Janfiamia, ye be more fun. Ya don't double fracon. And do Janfi Ben pebbles on to me so much. I'm so. Yo, sing good to them, good to about good to God as Edgemedio. Yacham in the war for Homa. And the chair, I'm so tim so much. I'm so. Yo, see, go to Danko to Blanco, that's Yachmedro. Yachamotin Bofama. And to chair and pebbles on to me so much. I'm so. Eh, Viti, I don't have, but I don't have my chairman Chivedu. Miss Mother the Chain Pagosa. I know me, I got you so tim so much. I'm so. Eh, Viti, I don't have, but I don't have one to jump Champion. Miss Mother the Yan Pagosa. Only I'm not quite so to me so much. I'm so. I think what you quite look mumu. Of the Maria for Riama, Achimini for Uzu, Ozu boss and Tim so much. I think what you quite cramu. Oh, Vitalia for the Diama, Achimini for Uzu, Ozu be posted to me so much. I'm so. I was so Sonia Pim, Coffee Trampim. I didn't go to members and so much. I'm so. I was so Sonia Pim, Coffee Trampim. I didn't go to Ben Pebbles and to me so much. I'm so. Maybe I said, Kona Massino Bago to a quabo for Bruquanta. Akwasidae kasa mabem so tim so am chem so. Me be se kuma se no blanco talk about for kwanta. Akwasidae kasa bempe so tim so am chem so. Ochina yin kwa. Oto kwa ku so tim so am chem so. Ochina yin kwa. Oto kwa ku so tim so am chem so. Oh, se okumba je sam wadi jamfie. Oh, se okumba je sam wadi jamfie. Okuma betechu mo tefo ase. Okuma betechu fo tefo ase. Oh, telefo dam fadam fingen. Oh, telefo dam fadam fingen. Bo bia bo je se fram no dam fa usi. Bo bia bo je se po dami fa wisi. Osaye mi mo dinya wisi o. Osaye mi mo dinya wisi o. Obrete aboa no. Obrete aboa no. Ofo mi juda ya mi ju o mi ju abrawa mi ju da yin ba bra fo ba no. Ofo mi ju dia mi ju o mi ja abrawa mi ba fo ba no. Chiri fi ankan kro bia tin coach mo champo nu funge. Chiri fi ankan kro bia tin coach mo champo nu funge. Ya mo to bi abambo smedite. Ya mo to gwa abambo smedite. Oboku banyi na ngabona kunzu mo champo nu funge. Oboku banyi na ngabona kunzu mo champo nu funge. Osafu pokwa jimaji ndina no smedite. Osafu pokwa jimaji ndina no smedite. Lokwa mmenwa pimbi. Lokwa mmeso ngwa bra binge. Lokwa pimwa pimbi. Lokwa bani so ngwa bra nge. Ah, pia nyini kwa fram ko ya nyini gwa pim gwa bra ni chmo champo ni funge. Ah, pia nyini kwa fram ko pim gwa bra ni chmo champo ni funge. Oh, saji fogu nya gwa singe. Oh, saji fogu nya gwa singe. Oh, gwa santinade tina singe. Oh, gwa santinade tina singe. Wogu beja to ma de me fa gunya kwa se ajumna chemera.
Jumbie nyanye. Eti kwana ne nyanye. Eti kwana ne guzie nyanye. Jumbie nyanye. Eti kwana ne nyanye. Eti kwana na kuse nyanye. Me ma jabo modo mo ani ani amu agina fedi edunye. Me ma jabo modo me woni ani amu agina fedi edunye. Yo ka chire bo re bo sunye. Yo bo so bo re mo sunye. Yo bo so bo pia bidie. Yo bo so bo pia bidie. Du asiri bodo mi obo ka chire mo nyame si ase osokrodo. Nimshe do fra wani e. Du asiri bodo mi obo ka chire mo nyame si ase osokrodo. Nontro nimshe do fra wani e. Du eje bo re bo sunye. Du eje bo re mo sunye. Ntaje kumche do maguse chori amaguntinge. Ntaje kumche do maguse chori amaguntinge. Obi ya semenso ni mejense ti afuntinge. Obi ya semenso ni mejense afuntinge. Washia do fe na ko fami. Ode shimani okwa ni enu ajo. No. One of us are cano. O count to drop in throwing a con. About you run for. About now, Benisor or Cafrafra. I've been my chagrin. I'll work and think I'm out of them. About the man for a Benina Beniso, come frafra. No. A Janian. A Jounty sang women nursing. Was it boy, so bofrapa, or say two bedi akuntahira, edichament and fear, was a missus and woman nursing. A jay, which was your so to your more, no so to dimnoba, one a dimbo, a dumbo, a dankaviabo, a ferracom painting, was said to the two and paintings were with him, or prepared to him, with two man opportunity to do. Oh no, at your beer so much you now. Who actually was what that was one. A bitch a black suma ya wan fatao and so kwa tutu na bibi to so ye bitch a to atama so ni o se tu come frafra no o se tu ukuma dinkra ya wada ana kumu chami putu akwa kwatu bra for so ya wada ana dinka fofo so akira wo ya wada na bra for so ne ka ubi obi kwa fo na che awo yi sika free so ni sha bra fo nyam sam many trade kokoloji trade sense so 19 domienu but my brave boy mu and I be bagase okana sam to was there okoja ni setu wutana maninka trim manin pm free wano ni wan sam to show trim a let's go do one na ye no me if it is what man kwa ba de nyampanyi peso ebesi ne koja ni setu edi enti na nipa ni bere wo aboni kokokora ni bere pemplan ne sikabje ko fi na development ene nipa ni bere wo if it is a man in his cajan shano, won't you be in Trinidad? And only be soon free moon. So be a friend in Maba. So on this antenna play never fruit ya. Many come through. Then answer for away. There's no one answer for him. Cajan bamboo away. So you control querying. A ratchet for one and no bluff for or come from. And you are about me with your friend. Oh, there's like a root for jump on the friend. Oh, there's like a new. Osati ya premier yao. Ya premier yao. Ya yawa yao. Ya yawa ono. Esia na mbrejani ya premier wasao. Esia du kataria wedi ya sempani yochiwo. Osati watu nchinache. Watu nchinache ama ya dimekwada wasi. Engesa unti. Iti enyaw ya. Enyaw ya na unsi eji. Ojamna ketechie breko uhono ni na ben. Osatu uhono ni na ben. Uhono ni na bede. Apampemre esi ebura kusia die yi. Oh, piasas makama, piasas makama, piasas makama. Oh, piasas makama, makama chefia kama mafunge. Oh, piasas abobo funge. Oh, penye ni chapate sunge. Adavani unge. Adavani so yo chmo champani funge. Adavani so yo yanwa o.
ye kwa kusi wen o se to kusi wen wo chmo champion fun o se to kusi wen wo no o ba fo Opemsuo se tutu awade ne ho wona adi kwasu a wo bakasem wo se tu woni prepare ya dom woni anyini mu hene woni obi kwanfo na che awade pa ne pa nu abe o dua bode ne ada na wo twa ne wa sante no yanko no wona akonkode ne kumini pa dua konkono ansa na wo ja chechire sante man wo se tu woni tete buankoma dameti ankoma wona adwuma kwanfo ya kom wujumji ni nsam dawuro no wase yina hwase na nkranda dua wowei na nso sensa wani fie panyin asem wowei esura abodwese na nso abodwese wowei ebetu ani ntonwi sebi eku na maninya ne ntankase ne dua che na asem ne kura de tantama ne de mfamfiri tasabo nsam so ya nche ne bakwa pete se ne obode nyakopon abowo no usa adwene papa na susu papa sebi eku ni mtini fita sa nwura tie mu anku wona atu afra bo benka techie ma no hwe abreta na zikasika anfa nipa kwam na tokra na wosunzuma kwa wona wakochi ani setu edi asunzuma wosumutu pa mawuoso na bam titiriku suma titiriku bosumbu abeduru a wona santeni di akinye awutiri yida santema ne kwa aso do wabrafo nkuto ene timi gina wanim atu afra Jessica dwa anim edi mensam kire wo ma sa de ye bone nti wutuwe wompiri wuti na abrafo yenkum nipa anan twa obi achi nwuma na mfa nkire no sebe konton ku erusi kan influence ro baaye no ada mansa nyina kom abra chechirefo no wan ene wa brafo o kam frafra chenti na bi fan bo nyina ba di ngen everybody to ma je bia komia se di ngen akomia tem ni o don go smarting brain wo shem ni o da wa ti bo ma samwa Tufu Achabi and then Akwasidae Regional Security Council Omo Adura say Bana Yabesum. Tufu Achabi and then the Nananum Regional Security Council. Yera Osemensa, the Nana Odano, went to me ama Jumedi bi de na kodi baby. Enti wayi and say Yemejina Regional Security Council nanim na Yemema Yera at the touch. Na Yena Yebaye Yera Odikai Richmond Ejenim Watton, how ye quada so mensi no aban cratchipen. Afe ni otosubiem Yera Michael Atuaji, or a former KMA director, and Yera Perry Adamba, or also so ye former MD, Downwell Insurance, and Yera Safas, and also ye CEO, a mercantile. Mensa so me Onana Kwame MG, or for you chrome and say no, Aban Cratchit Penny Amedano. Yabaya, na Atum Fuachame, Regional Security Council, ye cry yen some snap. Pensu dumienu afe whiskey pensu nsia yekra brandy pensu nsia yekra asante hema snap pensu nsia otumfo buamade asante hema buamade achiame buamade akrachefo buamade enhenkwa buamade ena odwampa otua edua yebaya yamane no Iramisu Bru, so the Regional Security Council, the General Umukani, Wadaroma, Nana, Semens, Regional Minister, Ibinti, and Timiama, where you Nana Miso Mumra, and now they said the Da Umuya no Mumra Menu in the other. Wadaroma Mubaya, also Mukrum, some Brunisa, Pentusia, and some who doing in Akahon. Brunisa Pentu Dumienu, and some who doing in Akahon, Wadaroma Grandpa, Utia, Oboa dear, Nasantema, Boa dear. Adarma Chame Boa dear, or Cratch for Boa dear, or Hinkwa, a Boa dear.
na Santema, Bruni Sapentu Ensia, Regional Security Council, upon for by nominal Bediada, the no Bedia then Nebru. 2 for the Mass Papa. Nananom, Umiampe Regional Security Council for ye. Yampini one man. Yampre Regional Security Council for ye. Chief Chairman, Utupon Wanana, Honorable Samuel Abujinapo, our Minister for Lands. Only engineer Atapoku, one Odi Minister anymore, or Nenaba. Leon. Otumfo Chairman. Enade na Otumfo na ne nana. Honorable Samuel Abujinapo. Eye Otumfo no aneba Bupewura. Neba ne Honorable Samuel Abujinapo. Na Honorable Samuel Abujinapo onye ho fi ha. Em say oye student to K University de bia na me ne ba fi abesom se de ya wo kana Otumfo di ade nyina na ye ba 2002 wasoma na se sei ono na ye manso afo hwensa sesem so osaye mrahye begani a woda mango no ono de bia wo se ne remfi na chi wotena mampon nti dodo na afa no kwa me agye nti Otumfo kra ho na ofre no kwa me agye ofre na Abujinapo na onim enhira esom na wo som Otumfo e de abre no nti da no nyina wo ba enya ade nko wo ba e be ginhira e wo ne nana ho toye no se da bi me hu mi nana awo nyina si aboche na wo kai se na ya de ti wo se wo ba no ni Otumfo be di ade no Otumfo koso ade pae ni nhira no tanachi se da be enwuma na oye no e be koso se de munia munim no manso afo hwensa asesem so de bia wo se wo ba na obusua niam free Otumfo Ghana mamu nyina em se ohene a wo hye ase eyensa se honsem a wo te office eni ono a wo se tutu ono a ne wo fa na kwam twitwe breso ye te Asante Land Secretariat ansana ahakra ye nya Regional Land Secretariat nti wo ye manso afo hwensa asesem so de a na de bia wo so o ma 90 a ewo Manhyia hemfie to ono ani na ono Samuel Abujinapo eno ba ya oni ni bedi ade no asa ginsha oba no nye ono kwa ne ba o de MPP Asante Mantem first regional chairman or the first vice or the ba ana Otumfo na baako aye ono Samuel Abujinapo so ni nua e fe no Leona Painting Otumfo na de nya Mr. Painting Mensa ko Florida ne ba
the otoso aye otumfo na ne nana Roger Kojo do say ono so otumfo nana pa no na fe MPP regional organizer so ha Francois ana second vice chairperson ono so ha na day was oba no ade ba ko so opese osaka onim se ne papa abedase de na ye na wo twese nra na ne papa oye bupewura mfie dunum otumfo na tu na bua basa e ma ne baba hye ne papa ni munyam se mfie dunum no oba otra bupewura no obehye ne munyam onim se ne papa na asoma me abedase na osade aka ne de ono e ba na de na ode tato se onyina ni se ne papa dase nti ono so begina ha wonka ho asem na fa otumfo e de behye bupewura na woche senra ewu bupe no na eyade a efe e ma obia hu enyonkofa eda otumfo ne ono ne ba bupewura entem enti ogina wo sa kan no so akan se odon otumfo ase papa ono na krada ase no sa de na se ni bi so asaka ho oba ne ade okutani nsem J Jenkins Broninsa pentu dumienu champagne Moët Chandon and also pentu sia Dom Perignon pentu miensa and a fe Black Label and also so pentu sia otumfo na abo mo ade na asante hema abo mo ade achia me bo mo ade otumfo achia me bo mo ade ye de besi na kan tankreti so abrafo otumfo abrafo bo mo ade no otumfo akrache fo so bo mo ade na o se ade opese o sa asre se mo otumfo refin da de bia won kai no mpai bom na de ma o ye ma na e ma na dwuma koso no onkoso a na se sei wonim se waye ade de na de ma bebre da nanima so otumfo mpai bo eni nshaka ho a ebe ma na ko akonanim ti obaya ode ni na na edi ade o ma na da toche o sa so danase enmonyama ode ahye na kra ni ono asoso na emse dwampo tiadi aso ka ho enti honorable Samuel Bujinapo obaya na ne nante se no Besobru said onana engineer Taboku said no so onana Bujinapo said our friend come here Adam Ebru representing na oko school nyina na ha no woso ansa na sebe Adam Ebru abama ne de brain nyinara mama de brain so sebe obajo ho nshira enu amu na sa pagya na be sebe oso for hwe ensa asesem ne kwaye nsem nyina so baye obeka kire ka kire so bitmaye onko so no nshedi na chi atoa so a ndada nyina obesum Adam Ebru hu se wo tia ona chi eko English abochimem oba ya no hu se na ya de ka change na to se de economic sumura na ni show de chira me afutuo se be mensis monzi sa onfa na ho brase eni ni buonye na dwuma no sa na oguso a se be debedu be bia o debedure nti aseda ene na ode ba se Adam Ebru se de o chira no na afutuo se den da nyina wani wono ho se be ya wonzi sa na onko fa subambo ni biara mbata no no Adam Ebru no ho aseda kase sende oba no be de no asa da wase na papa so sebe edi ni mfie dunum se tu wa abofo ma no beta akire eye so nkokora ni nya ho aseda ene one sebe penfo nyina ba se yem ka no ho onfa ho aseda mro na ko su shira no sebe danda nyinara se na obi no afro na ka se hweto bo ase na ye fakwa we su no sa no wo sire wo se no oba no be de wase ni penfo edi akire nyinara sebe ba no be de wase oba ya eye Boninsa snap pentu ensia pentu dumienu eye champagne ahodo na whisky pentu nsia Adam Ebru na obo mo ade na sante mo obo mo ade otufo wa chame obo mo ade ohenko obo mo ade wa krachi fo obo mo ade wa brafo obo mo ade Adam Ebru wa wona na kwabe eji o sa guta ojampo otwadu ya so Adam Ebru tufo odo hu de wonka asida no na ode mawo so Adam Ebru do aso no beduro no enye ni mu na cause from papa odi na chima de o ye bia so enye nkoso no onwori mu asese so do aga che de bia hu
that's that not the down. I don't know, say the one come at by ya, say the what's in the two for that's. Ananom, Mummy and pray o 2 for Nana Samuel Abujina Poe. Mummy and pray no. Yan pray o 2 for Nana Kwame Eje. The Memphis USA Jameson delegation. Nana fe yasene ene di omo animo de omo ba. Pam chomo ke kam ho kakra ne nsu nani wo fom. Face him. Okay. Otu for chama ya dawruma. Obeti am na to yewura se afi atwa mu yi ono a ne nananom bi ekọ America Memphis Tennessee ekọ Memphis in May na afasha omudi ne ho nti omo invite Ghana ema yewura no na edina ni monyam ekota afasha nachi na okoye no emso kohia ne nananom ebi wo ho a enam akwan hodro bi so nti no mfie bi atwa mu omo kopie ho na nti ene se ono a ne nanam edi nkomo wo ho eyi ababaawa baako a okohia no a yefre no Jill a ono na one ne di nkuta ho se ne nananom a omo wo ho nyina no onhwe no onfo omo so mrafie na omo so mehu omo nchi na dwumadi a omo di wo ho no omo so fa bi mra Ghana mem na afei se de omo so ebetuma be kire Ghana fo na se adisuade ehunu se eye sika omo de ba Ghana ha se ncheche no brecheche omo fa ni nyina bi mra nti na wotwetwa mu ena omo nyina afri America ba ebedru ha sei na ne esi meyi omo nchenti no ababa odi animu no kamenda ne man kakra na de ntia obaye no onfa ntu yorenim kamai Atulfo Chairman. My name is Lady Joanna Coleman. I'm the Delegate Leader and Chief Executive Officer with Jamerson Strategic Consulting.
On behalf of this delegation, we have come to celebrate this Akwasidae with His Royal Majesty. Otumfo Chairman, we have brought with us gifts befitting of the King: 6 schnapps, 8 champagnes, 12 wines, and 8 red labels. In addition, we have brought the Manhyia for the Asante Hene, Manhyia Asante Hema, Manhyia Otumfo Chairman. And please forgive my pronunciation. Otumfo Akwasidae and Manhyia Otumfo Ahenkwa. In addition, in celebration of the upcoming Silver Jubilee for His Royal Majesty, this delegation has also brought special gifts that you will see in silver. We ask permission to introduce the delegation and for them to present these gifts to His Royal Majesty. Dr. Cynthia Mitchell, Christian Brothers University, Memphis, Tennessee. Stephen, Kimberly Stotzer, CEO, New Community Investments, Los Angeles, California. A proclamation from the city of Los Angeles. You can stand right behind me. Thank you. To His Royal Majesty, Otumfo Osei Tutu II, the King of the Asante Kingdom, Republic of Ghana, Your Majesty, warm greetings from the city of Los Angeles. I was delighted to learn of the delegation to Ghana, joined by the CEO of New Community Investments, Kimberly Stotzer. The delegation is excited to support continued cooperation between our two nations, and they look forward to learning and exploring other partnership opportunities. Los Angeles celebrates the deep relationship our city has with the Ghanaian people, and we value their many contributions in Los Angeles. My office is committed to partnering with you to build on your country's diaspora engagement policy, which has resulted in tremendous economic, social, and cultural benefits for both Ghana and Los Angeles. I am committed to deepening our collaboration and strengthening ties between our communities. I look forward to finding more opportunities for exchange in the years to come. Best regards, Karen Bass, Mayor, City of Los Angeles. Attorney Corliss Shaw, Memphis, Tennessee, leading partner. Mr. Roger Smith, investment partner with Sokol Investments. Stephen and Ayile Arnett, CEO and COO, Arnett Logistics Group, Memphis, Tennessee. A commission painting. And last,
an engraved compass on behalf of Jamerson Strategic Consulting for His Royal Majesty being our North Star in guiding the diaspora back home to Ghana. Thank you. Jill, I've known you for quite some time, and on behalf of His Majesty, to your delegation, we really appreciate it. His Majesty is very appreciative of your visit, the initiatives that you have started to bring his people back home, and also to explore the opportunities for investment, and also to help with his social responsibility program of developing Asanteman in Ghana. And we believe that you will be back again after your exploration with vivid projects and development assignments that will basically translate into improving the quality of life of His Majesty's Kingdom and that of Ghana. Thank you very much, and we wish you safe travels. Mira, Misu Ebru. Said Nafi Yasi Akuyum Hene Osiano, say Odaroma, a few Tremuno. American Bruchimem, Memphis, Tennessee. Umua Fasha. Umua Fasha Odaroma. Jill, to your delegation, His Majesty has a special request, and this is a project that is dear to his heart, and that has to do with the Okomfo Anokye, which was named after our great high priest, Okomfo Anokye, the teaching hospital in Kumasi, which was built 70 years ago and is in dire need of renovations and rehabilitation. He has formed a committee to really organize a team of experts to raise $10 million to renovate the hospital, the walls, and the extensions. So if you can put it on your agenda when you go back and get your colleagues to support and come to support his program that His Majesty has initiated in the coming year. So Okomfo Anokye Teaching Hospital should be on your agenda. We're not sure of your itinerary and your timeline, but it will be very pleasing if one of you or all of you can accompany me to go to visit the hospital so you can see for yourself the state of affairs, that the condition of the hospital, which will really make sense to you as to why we're making this request. So, Jill, let's talk after this and see if you can spend some time to pay a visit. Nananom, Mumiempri Memphis Foye. Yampri Wanume. Yampri Otumfo Nananumuye. CEO, McDonald Complex, and Samuel Ikum, ex-Black Star, and Kotoko footballer. Nana Kutupoini, only do on ma, or no mobile.
Mira Chairman, Ghana University Sports Association for any McDonald's consult. Omo memorandum of understanding agreement 10 years. Some organize soccer tournaments. Universities, 16 universities nina. Mira ono anuku Kumasi Asante Kotoko. Yede hu abo McDonald's for ho. Say Bobo no organize 16 tournaments a man and memano Kotoko SNA McDonald's for our collaboration if are in a becabum that's yet me a biwom no mobile or mobile say or mobile lunch or more soccer tournament no 27th October Kumasi na yebebo soccer ball no war and cry Cape Coast and Tamale and na finals na Kumasi na almost say omo ba be lunch we 27 fee na omo abesre ewra empaibo and then monyam no dey attach na yesa ba biem so a ye ne Samuel Linkum same Black Stars player na obo kotokoso ono so lunch ni football agency ewo enkran 28 October ono so oba ya oba besre ewura nsam hira ansana watimi lunch ni program no na owia ni nyina aka abom na emwa bi ebetimi aboa na de aboa kotokoso na yenya mbabunu ni atete wo mo de ayetim no ni eba ya ye ni McDonald's for mpanyimfo coach the graft na Ghana University coach the graft and Ghana University Sports Association for mpanyimfo and Emmanuel Samuel Inkum no so be launch the program also by an account nearby ya wadarma yekuta ensem snap pentunsia I dibreura na odi agina dai Mira misu ebru se de kuntumpuni afre ne se no wadarma ojina hanu mo a nana samane se Ghana University a omo sports so omo ne McDon adwumaku omo kan bom so mu be ye akansie wo miamia edunsia wo ball akansie ho no na wadarma wa utim kotoko nso de omo akobata ho se de omo ye no omo so benyamu emfaso bi wadarma omo se akansie no omo besi bi won kran tamale omo no omo wi afana no de Kumase eno omo beba abebo no wadarma no ene ne omo so mu pa ho ntoma omo timi mfansie na nyame adom a osumi mu de toso aduonu nson na omo belanche omo ntimi enye wabra ye mo amane omo ba be de omo hodi a chewo na omo kwa na ohire omo ade omo be bia so atimi aye kama afi wa ona na Samuel Inkum ana obo kotoko sanso bo Black Stars adarma ono nso so ese bosumi besimu de toso aduonu nwotwe ono so aye ni dwumadi ni hihye ya wo so bepa ho ntoma ofa kwanya so no no abedi ade no adarma oba wadene di a chewo no aba beje unchen hira ene afutuo se de be ya de oye bia so ebe nkoso no ene ndo muka bom so mu no dibedi ade mu ba ya broninsa pentunsia yo mu no dibedi ade ne ebru otum for the masse no as papa nanano omen principals for ye yempini wanuma yem principals for ye
CEO, Ashanti Port Services Limited. Chupa Chami. Before I inland port, I wore one crack. Omuna Edi Hujma, Utumfona na Fum, only do a menu do on by. City to a Juma, dear Omudi, Utumfon Shiranti, be a Kosokama, Omotisane Akwasidae. Just almost so bad, never year wadi. Now, yes, you to phone crans here. A Juman or Dasha or Monsano. On by ye, I'm an astro, Nani Monyama can, Nakagana Manina. On by ya, to Pobu, my dear. I see another one. Ombaya, Schnapps Adaka, Black Label Adaka, Champagne Adaka, Nahima Boamwade, Yura Boamwade, Achami Boamwade, a crash for any inquire Boamwade. Domdemo too far the touching. Management of Royal Image Broadcasting Limited. Nana Bwachiam, Nana Kwanta Kasene. Otumfo achame beti na to asantemewura eye nana amankwa ageman kofa bai amamre television ana Royal TV ene ya Akwasidae wode ne mpanimfo na adwumafo se nne yebema ewura ade toche ne asan besom ye toso mienu yewura ma ne kwa ma oba na santemem wadi mfie du na abehia Akwasidae ontimi ntena se wodi mfie du no abra yewura ohyira no o mebo na Manhyia san wadi
iti na obaya obeka chiri wura say paibo pa oboma no Royal Television wonya mfie edu ti oba no aba be denase no san abesom obaya okuta otumfo bo mu ade okuta stab pentu nsia whiskey pentu mienu otumfo bo mu ade na sante hima kamdi twato odwampa otuadua baako ebre otumfo bo mu ade na sante ma bo mu ade otumfo achame bo mu ade ena otumfo henkwa bo mu ade enana mankwa agiman shirapa oshira no enne obaya na semtia no ura mesubu said now kwanta kase den SN no so odaroma wa ona na mankwa agiman bese fie duni odaroma oba wani mushira no on ne bia adwumakru Royal TV anasa amamre TV no odaroma mfie duni odi aye adwuma ama aye nkoso atumpon adwuma odi bi nso ne se na oteten kwala omo betimi akasa ewo radio so aye adwuma television so nsentropho adwuma no ne so wateten kwala bebrebe mfie duni unshira nti ne adwuma odi nyina aye kama odaroma wose mfie duni nese ababe shia Akwasidae a ontimi ntrase ne oni na adwuma yefo nyina base na nani omanim omune obedi ade na wadaroma omaje onchen ne afutu obio ushira na onim se de oye bia bekoso na makwanya isuso odwase papa wo shira odi shira no amadwuma wodi nyina nso ayeboko baya oso kura ne nsem broni nsa pentunsia whisky pentu grandpa otu adua wadaroma obo mu ade na asante ma bo mu ade wachame bo mu ade ohenkwa bo mu ade wadaroma na na mankwa agiman obaya na de ose nnebu otumfo domase papa Nananom, Omiempre Royal TV foye. Yampne wanume. Yampne Royal TV foye. Nana koso hini ani ni Zongo community Zongo koso bosi no maka hu nyinara Otumfo achiame. Eye otumfo no ane na Zongo nkoso hene ene ni community. Omo se ene ya dai.
wɔn baeɛ a wɔn ne yɛwura ebedi ade na wɔn kura wɔn nsɛm dɔkɔdɔkɔ 20 nsuo 20 bese apakan baako ɛna odwan pa a otua dua wɔn baeɛ a wɔn se wɔn de brɛ yɛwura na wɔn ne abedi ade. Mira mesu eburu sɛdeɛ na nkoso hene sie no so adaroma wa na zongo nkoso hene adaroma fi sɛ ne bɛkyerɛ wɔ wasoma ennɛ nso ɔne ne mpanimfo nyinaa ka bom aba sɛ ɔmo ba bɛ ne wadi ade ɔmo ba ya ɔmo so ɔmo kuro mu nsɛm broni dɔkɔdɔkɔ yi maako naka 20 ɛna afei nsuo naka 20 adaroma okura ne bese apakan zongo nkoso hene ɛna afei dwampa a otua dua nso ɛka ho adaroma okude twa mu nso ɔba bɛsoma kama ɛwɔ London adaroma bra ɛwɔ London ɔba bɛsoma yi zongo nkoso hene mpanimfo ba ya de ɔmo no de bedi ade ne buru utumfo de mase papa Nananom, Prince Zongo nkoso hene. Prince Noe. Prince Zongo nkoso hene. Ko mayor show. Na Chairman, Little Doris Foundation. I'm a small bit here. Otumfo na nanom yi na sɛ a otumfo tu kwa abrochire akude omba besom papa dwumadi omudi na nya asem ketwa ahoho ba e wogina otumfo anamu ahwehwe mu omo sebsebe omo ba edidem kakra ɛna omo de achi foundation ya omo bese omo de beboa asanteman nti otumfo koye omo some ma na yefe na omo so ba be he se ewura kras wo ba no yankopon adaroma ɔna bedura asomdie mu a I said, ne, Omaba, Nira, Ebedia Day. Aba so ya ka suom. Osubidie.
What can take you for to be at him and him? Opemsuo do ase yaw. Ebe ni sepemu. Wo tu akanta mabro for some medical masem. Wo se tu for na kwa mekanya mokodre. O ka fra. Opapam ye Osatu ebu fo ebu pampa so okateji edi to na kun o kan frafra Anka dudwane amofra ni mpanyini kwa ase etu ne ene wo se atu da ase ebu fumpa no o tim framfo awurade mframfo akiri bi ni akrada kojo wo se atu wo di aframfo ne beko ma ne to okra nanana wato aframfo benkete chi amena hwe abrita Ampin mashakure. Apo kan tinka ma fo dom. Abani ma fo, abani abenu chro. Kam frafra. Anybody back me go to fading. O set na ganya ti fi unchi mo champion fun. O set na ganya ti fi unu o.
to for chairman. Ananom tuzo na ade madensa asine ese Akwasidae Mayukufo Sada Chidam nini majasi pantu Chidam nini majasi na sante hima pantu adisi amana mema pantu na ema koto sinu konson Sada 5 ba ko na 5 Akobia Sada Mare Sada Nkoso Sada Nkoso Sada Kutoda kwa mpantu Barona Bonzam Sada Difa Difa Sada Chairman Sada Regional Security Council Sada Original Post Sada Kumasi Mountain Maba Akwasidae
Anonum, the dance and I see. That's a boo. Was I from them Sagwas? Oh, present oh, who made up to be film of Sagwas, I don't like Chemera. Anam yawada otu wa betrasi yawada. Tu wa betrasi anam mo shade so. Kutama kuchecheno makutingen Wobi SMS ni meja maboya kungen Hey magwa fochu mocha ponu kungen Soja chiba nebenya benya netora bayam